Presiden ke Voice of the People Party VPP Mbak Arden M Basaimoj ulat hertang ya Menteri rang bak kejala Konrad ke sama bat ke MP ketura ke akatha ke sama namar ke jing pentame halor kamat bay bat ke Citizenships Amendment Acts arjar kat kendai lani CAA haba ajing keren ha ka jinglang pensyabat ba ke balalong ha klik snong malki ha galak sengi ublai uba Arden M Basaimoj wala bu jingkali ba ke sarkar MDA kala keren ayu halor ke CAA menta habang apit yagi kot kubor ngas ngau tamula bagi persyang ban penbit pentame ba kata ke CAA kan om trekam po Meghalaya ngam tip kimut ban ong kumno ba ke CAA kan om trekam po Meghalaya sngap ye ke jingkren jong Amit Shah kumno ong ka ke bau Amit Shah Ukren an om lak syuk dalai ban khang ya ke CAA bakan trekam lada pi persyak kanu ulong ha kaju kepor ulong ba katai ke jengkren menteri ketenat kampok ying ke sarkar pedang kadai ke jeng sisa namar ke CAA kala long ai si para ki don ha ke NPP kawai ke MP hang ni menteri rangba hang ni menteri rangba urwai de kawai ke sur syadalhi ke para karwai de kawai ke sur na kaju kesem sakatno ngindang syak pentame laong presiden ke WPP haba pensngeu balada kibriu ki bawan rung langba ke CAA kilak ban long trashnong jongkari India ulong lak ban khang mangi sane ban ong wat rung don an ayu ban yada yangi menta uba embasai moj ula kenok ru ba ke sarkar MDA kala syak ba ke sarkar India karweng no ye ke kerteng khasi jantia na ke Bengal Eastern Frontier Regulations BEFR ne ke Inner Line Permits ILP haga jaka banyaki banyakun ya kata ke jimbana kabal pemi langba ke hukum presiden naba kalong persya ya kritis nsyar ki menjur pemban dagarai hapo ying darba tauan ban tho syadali ulong haba penpau ba katai ke sinjam ban menjur kamdon jingmun bat kadai tangga jing penbi ulong ba ke sarkar keladai ban wan rabiang ye ke kerteng khasi jantia ha ke BEFR bat kamdon kam ban pan jingbit nangno ka syupenmi da ke jing penbana ke ILP keladai ban trekam hari lum khasi bat jantia henry ki syupenbi yau pat ba ulong syu oteu nong elam ula benrap ba keladai kapor ya ki pat ba ban penpau ya ke jing bom syani asyu ya kita ginang sensyar da ke basdang nadu ke election MP kapan long mentabat banjit ya uktong ke WPP